wako. Kapte Malela. After Pastor Michelle so. I'm sure you make a garage. Ewan. Yeah, ewan. Wesewan, yeah, Yesewan, is a toilet garage. Who tell I think to go 9? Yes, the form, right? The form. Blue and form. I'm the right. Let the Nkulunkulu my friend. Manje uma kuzokhona kubona umuntu utitshela ukhululekile enyameni bombona ngathi akakhululeki uma ngabe ukhululekile nekuvotela mhlambe ngama political party wacabanga bekumele ngabe esontweni awusayi nekuthi phela ngani uNkulunkulu unemandla nenguva ngabo basunemandla wonke konke ingadla bathi uthi bamkhulumisa bathi nangugeni lo so ke angicabanga ukuthi mina uma ngabe uvotele ipolitical party utikhandla ngekuyovota ngoba kuvota phela kubuhlungu uvuka ngabo foyo vota ini yakhuluma ngumsitho manje kugcineni uthola uphindwe uyathandaza ukuthi uNkulunkulu ucela umsebenzi kanti lenhlangano ayikhankasi ngemathuba emisebenzi uyabona uyibharu yekudina uthatha ukuthi wendani uma inhlangano uyivotela isithembiso emathuba emisebenzi nako konke lolo vemnanzi kasi bakhuluma nabantu bakutshela ngetindlu yonke lento nemandi ekunatha wawu bese unyanyisa Nkulunkulu after uyabona kwakhululeka engqondweni kanti wena ufuna kunakwa abantu bangaki ANC singavule amathuba emisebenzi ikhuluma konke lelo kuthandako wena ugijima uyovota sengivamile emva kwalokho baba ngiyacela Jehova ngicela umsebenzi lo Nkulunkulu ukuthembisile umsebenzi lomunyanyisayo wawu usabela abangani bakho ngilento lengisimle umuntu uthi ukhululekile usho uyanya nje inkululeko akayathi sanhlobo file letinto angeke mina ngibe busy ne-organization yepolitiki after that sengiphinde futhi ngitshela Nkulunkulu ukuthi ngicela umsebenzi kanti lele baside batanda umsebenzi long-55 million Nkulunkulu noma ngilabantu batiko bangani bakho wawaqonza kuba ukuthi iplento lemshito yona kuyenteka sometimes uthole RDP sengithole uyathandaza futhi endlini ngiyabonga na Jesu ngiyabonga RDP baba indlu phela siyaphambanisa ngoba lebakuthembisa indlu lebakuthembisa indlu ANC wayo yobonga kuJesu Jesu afele ama-RDP kuhamba njani lapho uyabona umDK wemlo esontweni nemlo votako ukuthi bahlanya bonke ungakongifike mina manje bathi bakhululekile kodwa kwemqondo ungagilateke engqondweni akekuphinza ube right bona ngumjomorolelo angekuphinza ube right ingqondo lekufuna bokhululeka hayi
kwethu inhlangano akusebenzi lokhu ukukhuluma emanga. Kubonakala ukuthi le nhlangano ugijimanayo. Uma le nhlangano sayiqedela ukukhankasa wavota wena. Iyanyamalala ngile organization. Njenganyalo banyamalele basenya sona business sonto baba. Yakutela Jesu. So ukhohlela bangani bakho laba bobhizi ngabo. Kuhamba njani la kuwe kule ngqondo yakho la? Uyasebenza kahle. And kunaletinye izinto futhi lesikhona lesingakhona ukuthi ifune. Uma ungabuka inkolo lesinato thina. Akunokhuluma ngalo ngoba uzethu anginamsebenzi nalo komshoni party yangelibanje. Uma sanjoli baphetela nje. Labo bangani bama nginankinga. Labo bakhuteka lula lapha. Abanankinga. Umthisi lona semanje. Akunankinga lo. Lo ngumtshela kahle wesigubha qithi. Banle babulewe ingqondo emhlabeni bayithu. Ngilele bathandaza inkolo taphesheya. Tangesheya kweAfrika. Ene sekutholakala ya dominate leti inkolo. Setenda mina nawasavana. Bano wakithi. Wemali amazetha yini? No abanankinga lapha. Mazetha ashusha. Shothi amele uNkulunkulu ngawathola xoxela thina thela tiya. uNkulunkulu angeke ahlupheke ukuthola umzetho. Lula kakhulu umzetho. Iyamzetho yadathi nathi kungasaliti yakushusha ngifike. Bese uma sanjoni umthithu nasemonto. Akunankinga konke lokho. Uma yini lokho. Yilo bongubosibo. Swabhibhidla wasimaswana afuna kumilisa. Bafuna ematataria. Akunankinga konke lokho. Akusebenzi lo akunankinga lo. Akusinto lesihluphile kuyisolo. Ngoba lo muntu uqala lento phambi kwami ngibukela ngithi ngithatha le nto. Uzwa lapha kumkhulu shongwe. Nangifika kushongwe evela. Shongwe ndamhlula ngoba ngiyamathi uzwala. Ibuhlungu inkolo lebuswa inkosi leningayathi kuyibona. Utayithatha kule nkosi. That is why ke uthole ukuthi ethi colonization kucolonizwa kwemazwe aseAfrika. Kunabantu lebangathi usemazwe aseAfrika acolonizwe abantu bangesheya kuphela. Ucolonizwa shothi ngisho kufika nilawulwe ngulomunye umuntu lobuya kulenye liva kulawulwe enzaweni yakho. Asiphila so enzaweni yakho. Uthethe wena uvume. Utibulele. Uphunyuka lapha ngeke uphinde uphume. Ena unobona ukuthi uyibhalo. Ubona ukuthi uyiclever. Ukuthi uyibhalo awutiboni ukuthi uyibhalo. Ngoba vele ibhalo ayitiboni ibhalo. Iclever lebona. Buka lento silikhulu kangakanani. Nje uma mina ngitshela Jesu ukuthi ngicela ekhaya, ngicela umfati, ngicela ini. Umlando waJesu kwakhe emakhaya ngiyawathi. Yabona ngicela emahlanya nje. Yini ngakhuluma nababe ngoba ekhaya walakhana manje. Ngithe babe ngicela ekhaya utanginika lento ngikhula ngiyayibona. Nakuphela kuJesu ekhaya wakhe liphi. Abathathula abantu. Bakhelela bika makhaya. Ayikho leyo nto. Ayikho. No. Leyayisemende nekintala loba. Nabo meselane balakulelizwe. Dan kokhe matinyo. Ungena siyaphazana. Uyayibona lento? Uma besingakhuluma ngecolonize iSouth Africa. O Southwest. Ngalo bathi Namibia. Mozambique. Bonke labo bantu labo lebabusela umazi. Ngaphandle kweMalawi. Mosinang lo mntaka kuletha kulo muntu.
ngiyona nyalo ngolo kuvela ngendlala kuphela akafuni wena ulamba uthi unjalo vele ngicimile uye mosilomo lekufuna ukuthi aphushe lento kuze kube nesupport yalo moya walesidoda sale ndoda yakho ayikudingi imali lento lengikhuluma ngayo ikudinga ubhamla umuntu umtshele ukuthi bengicabanga ukuthi make bekufuna ngitalele ukuthi ngondlele nobe babe nobe sekashona sengumthwalo wamake na ushaya umuntu lapha kusapha-ke lesinwele akathi angivisisi ngifuna ushaya umuntu ukuzabuke tinta lapha tibunye angithi intaba enkhona bangathi ubuya bona mfana sengisisandla ngithi kuliqiniso lela kushoko utalwa lo ngimngaka benithi awende njani lo muntu selo wakho umqinisa wakhe nini lo ngoba uyalibhusina koloyamuntu ngoba sekwafale ndoda senisa indoda kutabangileletelo ngilomfana itawusebenta nini le angadwa ngeke ngiyabo yeah lalela wena wobhati kumdisi lapha utawuhleka msisabukhona utawusikani Matsebula impela uyabusisana emoyeni lele kubusisana yini uNkulunkulu lasinikayo ngoba sibusisa uNkulunkulu wakubeka kubantu ngani uNkulunkulu wakunika sibusise emalebeni amazi isiBhayibheli ngakubusisa useselifile esibelethweni sikanyoko ungahambi uzuza kubusiso la lana akhuluma nje umntangane masimba uthi ungijwayela kabi ungijwayela kabi ngiyama lo ngitshela kona wena makwamazanga ngitshele kona nababuwaphi ngibona ngathi nento ngitshela limatanyula utawukwata abiye angendi kuthi into atayenda lo muntu ngani wena ukhulumela ukuthi urobha umuntu isikhumbu umrobha imali ukhipha inkulumo kuphela ukuthi umuntu athi gwebe ngaleli livu lotaba umnike lo kungako ngicikemile bafana inkulumo nane kuyikhuluma nawo ngine kusinangilele ephusheni uvele ngabuta mina kula madloda ukuthi ngimfunisana nomfana la emaphusheni bathi ngilokuthi ufuna nigcine ekugcineni ukhwaleni ngwakhile angibone enye ilanga sithi yangithi no ngibukeni ngibuka ukuthi sitawulahleka la sifuna kuya khona ngadayilani ngalo asitayilana ngalento le ngibona ikulethele ngimi lekufuna ukuthi ngiyifunde lento ngani uze wena utekile lona liqala ngimi kungako kusasa ngifuna uye la bantu batawugcina betakwe njengoba wena utekini uthi abangibabe bakusabe bonke bantu la uzephukathi intatha esalukati la uyangiva ukuthi ngiphendula umthetho wakho ngiyabonga baba uyeva uvusele sona ngaba sebu unembe ekuseni ngekufika mina ene funa sikwende lokho ukuthi ngoba sodewukela ngo-5 ngiyabonga bafana ngipaketha ngiyayibeke bathi wathi wena ungenteka khera iviki lonke wena wathi ungikherisela iviki lonke mina phela mle mali unganginika ngiyinathanathu lula khaya foleka uvoselofu azathi lo mfathi hawu usuke nathena kusengifune uyabona ke bantwana ukuthi banjani ikhehla ngeke limphena pelileti inkinga umntwana ufuna kulungisa inkinga kini ngilento lengisifune kusasa ukuthi awuhleka uyabona ukuthi awusho ukuthi sengahambe uvusele sona umtshele ukuthi ngiyamthanda no futhi uphilile uphile kakhulu 100%. Yabo ngakhetha ngiyophumula ngisengazi into anzi kutsho ukuthi ngamaholo ukuthi kusasa ngicela ukuthi lo mhlangano lo
sabe sonke utawusho na uthi u5 Ntambama Ntambama lo 5 ayiseli thina nasibuya ngesilahleke sinesibala lapha bhuti unesi yena ungasabi ukukhuluma ukuthi engingaphi nto indaba kodwa sengingeva ukuthi kuyiwa batawuqala bona ngisathi ngingathi kodwa batawuqala bathi ngila sifuna kuqeda lento yokuthi uboba nemuntu ukuthi uhloniphe umuntu uyi-ANC inhlupho kayikaze ibe yi-ANC hlalithewukela umuntu ayinamsebenzi nekuthi uyini yabhukuda nje lento esinasihlumile angushiye matana uhamba mntana so asengushiye matana sebu usesuthinesi yakho sebu umuntu la unemangala mnandi ya unemangala mnandi ukwazi ushaya etandla bangishayela sagonya nje uyabona le moto ihamba ngayo lo muntu ukuthi imali yamahhala uqashe bangaki le moto leyafuna ihambe ngebantu nabo lebalusito uqashwe asite nekusaqashe abantu le mithi letinyaka letiyisilako la mhlawumbe tiyigubha tonke letindzaba tadalwa nguNkulunkulu ya kuzange abaniki kulo mcondvo ukuthi babe nemaplantshisi ngale hlahla ufuna bathi gubhe tize kuphela tophela lo msebenzi wabo ngoba labantu sona bacacele ukuthi sinyaka kunemanga nyalo ngoba lehlahla sethi baphelele lethi yebe kwathiwa ukuthi ngito uNkulunkulu abancisha lo mcondvo wemaplantshisi ukuthi kube bethu locabanga ukuthi asesiplanshiseni tuba lokwemseba kubita ngakhona tinyanga takucedza silwane la saphela tinentlwane letiphele ngetinyanga sikwale esinye isilwane lesaphela bafike tidalana letilwane banke bamlalale lesiduna kokuphela tinyanga tithi tikhulisa amagwayi emadoda ngoba basuke kuneligwayi lelikhulu lokwethu bashaqothi lesilwane bathi bafuna ukukhulela wawo lamadoda amagwayi lamadoda ebantu sengafike mnene lesikhathi nasiyekelelana usibulala ngoba kihani leti sikhathi ticedzwe ukuthi kuphelela amadoda itawanza njani bafa labafati bathu balele tituna tuyehani bafalele tinsikhathi siyaguga phela naso kudala nakusekho bathi bakhendla nedlo mtoto kweseya bafuna kuba nemagwayi langangalele seya mana utawuya uyolanza umbolo weligwayi lo ngangalalini ethangeni ukhendle sehane imzaba ungabo bese so ukhendla ngaleli gwayila lesisikade uyokhulisa kulomkakho kuze labalele size ila iyayilingana awunothatha rim le-13 ulifake 1214 itayara le-14 akunolunga ubuthatha le-13 lelitayara olifaka 12 rim le-15 utawetha bona bebenda lokho kusoko lesilwane sifele mahali ubonakale ngakuthi lamagwayi apho azange akhule umcondo lofile uNkulunkulu aza kunikele ngabavulonayo bekathi uthi size usolani ke nyalo bathana kwetinto labathi basikhuluma wathu bathi ngokusatandla bathi bagobisa leli gwayeli elikhulu ngithi nelikhulu aqoboni bathi ya
ngithini ukungakhulule tandla lokho kusangathi ube nembama lengaka nje obone lento sayindeli kwenteka kule ngcodo yakho lefile angile tandla tinyama nathi ibe kumele ngasothi ngaba lesikhwama atsangena semakhikhini ebhuluku ngayukopsa ngathi setale ngaphandle noma kumakhata kunama gloves akhe manje kungathi ubona ngathi lendiyendeka le kanti akwenteki next umile ya uyathi na ungathenga i-Automa vest i-5 liter ikhala i-Automa vest nekhala i-Crest mehluko kude na ukubuka sola sesithatha sesithulula lo tshwala sithululela kulenye into le-Automa vest sela kule 5 liter Automa vest sithele i-Crest siwezede kuze kugcwale kwento le-5 liter swambonya ngathi ufaka kuso lesikhwama sale bhokisi le-Automa vest sewusila kahle ngedlula lapha ukuthi ubonakale ngathi alizange livulwe lebhokisi so ebantwini labadzala lebangabathi kahle tshwala besilungu bathi imicombozi so emakhaya mhlawumbe kunamkhulu wakho le uthi mkhulu bathi ngikuphathele nabutshwala besilungu uze umkhombe nalama phesenti evolo ukuthi ngakho usubuka buzakwani nganani ukhombele nami nginathe ngekuthayima lotshwala lokuthola umngane wakho omunye nginathe ebuzakwana kabuhlungu ngawo uyathi usibangadza kwami le nkulumo yokuthi uthinte wena uzakwana kabuhlungu ka angizi-Crest abayadi ne-Automa vest abayadi usemakhaya uthi nje shingene ungeva sebakhuluma kodwa anivei uyabuva uvalo kwathi ya yeyi iyakora yomishuti uyenwe kamnandi manga kwenta ujathuliswe manga ungakwemanga akaye emntwini oneqiniso afika bhamba lithi tennis abe yaphuke wena lo wakhuluma ngola mama kulo muntu afika ashaya jini ngani kunesiqiniso la ungeva umuntu bamiyengile wayeneka wendeka story nje sekakuxoxela utshele ukuthi lawungena kavota government utshele ukuthi uzuyeneke wena lamanga lawa alo muntu bekangeka ngene la kuwe kanti la kuwe kuneqiniso ngangena tawungena njani azangene lamanga athole ukuthi kunebangani bawo umanga nawe noma uhamba agibela lamanye enganayo emnganini uyayiva nje umuntu nakagaba iwula likhali kana singaseshana baningi bale bagabe intshwantshwana uthi imfiso leli gama lelithi imfiso lo muntu liyamtshela leli futhi uyafisa kuba naNkulunkulu net akade angamthola njani ungakwagaba lokwazi sekuthiwa ligama lakho
imfiso. Lo muntu unesifiso senzo langayakhe engamlamulela. Uyadiva ukuthi ngathi kukhona leshodayo. Lethi ukuthi yini lento leshodayo? Akade kungakho-ke babeseke sebamgabisa imfiso. Uhlalo lalikhalo babufaketi kwemsipha so bangenisa la kule khala talo uhlalo lomsipha. The number 2 loloqinile. Lokhipha bobhabula. Bathi jingeni babopha lelifindo baze babobothisa ngemetshisi. Ukuthi ntavele le. Naso uyibuka lento uyabona ukuthi no. Labantu kunekungani. Leyayinyanga lelendlanga lesihlahla semisi. Buke mangaganyisana mnandi njalo. Ungazi unabele. Ayisiqiniso lele kahamba ngalo. Usifo. Lentanga afa. Uyophela naye leso sikhathi lezinto zonke. Akuhlali nakude. One time. La madloti alabantu abarobhako nalawa akubo akunyanya lelo kwendwa ngilo ubobuka kungafinyanga noma babe strong ha akeme mos ngani yangi akeme msathuthini ayikho utheka asho ukuthi uthina athi uthi ngani uvini ngoshona ukhuluma njengemaveti nanguva esikole nawe ukuthi lanyana uyakuva na ukhuluma ulakamsobha ngathi mina umuntu osePietersburg ukuva ngabe utamfonela nato notomfonela akeva next lomuntu naye nangingamfonela ngithi mzithi wakho kana ngangika malanyalo ngathi umzithi wakhe sidala akeva kwawona lo mzithi awunyakathi nekunyakatha usibathi kukhulunywe ngawo ubobuke emakhaya inyanga lo tatiko loko watibona ukuthi ungafale inyanga kuyaqhubeka nje Kishi. Kishi. Manje usawushayela. Ukishwa yini na? Akukho emthethweni. Fani nalama ngako. Ungafa wena siphumule ngiyo. Indumbu uthola tatsheka. First bantwana bathuthile bashere kwama-round wetini. Bafuna kohlaleli kazi emadrobheni. Ungayishaya imvumo etawu. Masipala uyakubopha. Mala thine ngalana akasibophi inyanga. Kala akayibopha. Bafana. Bamba njani? Sure. Kunjani umuntu omthwala isitolo? Kunjani? Umuntu asomamithana. Bamshisa lokhu. Bamshisa lokhu. Akathi kudla kwabantu abadala. Nabantu bagwelela motini abasababhubhi gogo wabo phela ngani ukhombisa bona ukuthi sebana lenye inkosi Dampupa njani umuntu wakini unenkosi lokukhethele yona wena bakhwesha laba bakini bemekuzeni make kusukela ashona ngathi angumkhulu ethi mina
ulokuthi uthinte wena Jesu inkosi. Jesu ngeke abe inkosi yalabantu balapha na. Ubhaliwe lapha uthi uJesu wayeyinkosi. Abathi uJesu uyinkosi. Wayeyinkosi yamaJuda. Basho ukuthi nemaswati nemashangane abangeni lapho. Wayeyinkosi yani amaJuda wayeyi sho singakhona lemajudeni sekusebandlula lokhosi lobo. Ungako kugatuka sibamle ngoba kasekho nebukhosi bakhe khala ka phape rogo lemuslim inhloko ile masenzale akekho vele Jesu ngobukhona ngoba yikho yonke ngaba yikho lento wabakhona ngale bekayinkosi yabeka inkosi basho sekufeni kwakhe bema lokhosi wena upho ukuthi inkosi nanyalo sure baba bangazisana buhlungu tshena ubaba ukaso usho ukuthi umuntu akathi uthoqo uvele omnyaphi ngihlangane nemfene lapha ina ngabo levele ebusuku usuka ahlangane nayo kodwa kusiyimfene umuntu lana ungamgagabula ngenhlamba ngava bathi kushonele umakwami bagijele ngolomoya walesilwane nelesaqhamuka nekukholwa nemunyanga lele bafita kuzinzuzu sikugibela sikuntshintshe sikwende silwane lesifuna sona hey kuze bangaboni abantu ukuthi ngibani lo Ungana zenhlaba ya ungayigadula kambisi njengoba uthi kushonele ubaba walapha imfene ayibone ebusuku angisingene yakhe na ungayibamba nje lenzabeni noma uyidule isileke kubaleka uyibambe so uhlala nayo angeke yathi ukuthi ishona ifana nenkukhu inkukhu ebusuku phela ayiboni ungaki iphangisa ivuka iphangise ilali ungakabi imnyama lokuphangisa ivuke iyathi ukuthi lokukhanya sayithola ngendlela nemfeni njalo selo lo uyibone la muntu sezilamotini khona umsakazi nedabatisho lento kubi grand nasebashintsho ukuthi ungani siyale edlala ibhola liyagarana selokuloya imigaba bona bangakhulumi imnandi nabanikazi babo bayathi lento siyabahluphekise niroko uthusa abantu phela lento yokuthi bagibele kule mathayeleni banyathele ngathayela uve uve kahle phela ama-steps semuntu lawo hayi mfene nawuthi uqala kuye emnyango uvasile ya udla phansi uma uyidubula kufuma umuntu ungayishaya ngose yagula ngamanyala utholakala adubulekile vele awusebhajika lapho ukuthi
baze bacule kwengoma zawa indonga zejeriko msinetiwe banze kunezindonga zasejeriko balo mhlawumbe ngokusiso makhabani zawa indonga zejeriko zawa zawelane nebhaki lokushonjana na ungambuta yini lolibonza lona yena sengisariko ucula ngento kwayena lelibonza livalelene leto ndonga leto ivimbele lokuthi tawa uyanyeshe kuthi indonga uvaleleka ungabi nelwati unelibonza indonga letinze laphambi kwakho ungabe ugcina utholakala uhlonipha siya ngelibhantshi ngila mabonza lalakuvalele sive basesanjoni bakucatheke ngalo yalanza i-ambulance ushele wapho sewafa ungathi lokho mosangeni uNkulunkulu noma bangathi umuntu utawusa ngapha ezulwini le uma kungenteka kuyiwe lezulwini ke njengoba bona abantu abanganjani kanti bebaphetha ube sewendana ngalo msisi wabo le usebenzisa mayelana nani okunalutho mina ngathi uthi umlomo wemantu wanatha ngemlomo ngeke umsisi unathe na ufuna ukuthi iphethe ngekhaya wena mwamba ubhedula tune emasontweni uyatehlisa mosijana utehlisa nje engele siphethlesa abaphethe umfathi wemngane wakho aningende emadansi njalo awukende emadansi nalo sikole manje bulima abani lento leyo uthe baphethe maketala wakho nedani kabonani baphethe so nedani kabonani afika lapha bakutemba na amangifaka mina ngikhuleka ngathi uthi bantwana banesipedi sabo abantu abadala isipedi sabo basibeka la singasiboni khona noma ungasiboni ukuthi awudinga usadwe esisala abadala ya sinesethu sekubuyaphi lo ukuthi usondo likuphethe nefamily yakho nonke hey kweshela le leselula itawugatuka nawo abathi bantu ya ngabona lela abafiki bebuka ushanga kala ngo7 stawini ya laba ngeke bashayele esikwatini esikhethonyana ya sinebafana abancane baphithithela ukuthi ubone ngathi magena msana uyabuka lento lebantayela upuphu lapha ubona lutho angeke babone lutho shaka kubani